Vunia Mizoram Chief Minister kan hu tu pa ber helai muna kholi na min tran sakawang kan loma achunga lom thu asoi tak zet ani ole hi thongle kum sang hi som hi pa hi HSLC result chuaka top 10 na tling mizote choi moina hun MZP bua se local zongjong te MZP General Headquarters chuan chibai kan buk chewin kan lo lom cheu ani ti chuan hei voinia kan khualian kan siam ni bok pu zoram than hun min man puidona achunga lom thu kan soi tak zet ani tarang chuan kan host kuta kan da chho to don nayanga chubi ma chuan hei voinia helai mun kan program man chan top 10 te khongai loading sela am pol ten kut in bank sim sim tengu ole alo me mizo zilai te kan duai lo zia alang chianga voinia top 10 na mi som pali lai mai mizo zilai te kan lang theya MZP chuan thilung takin kan chuanga an kan le zen na tura du sakna sangber kan hlan ani ti chuan tuna chuan kan program ka lang khan hun ser min man sak turin Reverend Dr. Vanal Hakaral te Senate Moderator kan some MZP lama kan roi tu te tin kan Chief Minister zone tak puzoram thanga le zilai du tak tak te zilai nu le pa le voina local com mizo me pui du tak tak te in zain kan lal pai so Christa megin chibai kabuk chawa hetiang hun MZP in an roman hi aro pui lain ka ria an rem ria tin an ti to trin ani a tin hei hian omzia ania a hlo ka tangkai le ni ti kan ria mizoram mi pui te poin kan hlut pui a voina po hun thatak kan mang thei hi alomom le a tin hei hi pathian khongai na ani ti kan hretlanga pathian hena nama sain lom thu kan se ni pathian thu mun khadami an chia chua ka dua helai a hun duam tak mai ka han chan na hian pathian thu kan hriat photrin le kan hriat la tak sam thum pasari chang thum le chang le thu hi kan chia range lalpa churing la thil tha tiro herama hian omla ridom na zelro lalpa chunga chuan lombok ro ti chuan ithin lungdu zong te chu apeng che pathian na thu kan zatan mal som ro se amen helai huna kalodin ta ka chuan tongkam ni khat a han soi bel kan dua he voin nei hi kan bible siarin lalpa chuan lombok ro atiang hian lom thu kan sei na ni ani a he huna hei kan thian te kan nau te mi som pali high school living certificate exam matric exam kan tia top 10 a lang mizo no pang du om tak tak te awang hian lom thu kan sei ni voina hian an thorim na awangin ke ni helaya kan lo pung khom theya alomom leya tin an nu le pa te awang point lom thu kan soya an chung te an nu le pa te in thanem ngai takan kai hruai na le anom puina te tin an fui thin na te ra voina hian kan muwa tin an zir ti tu te le an school theu awang te point lom thu kan soy ni pathian an thu kan zatan mal som ro se amen itong trying lalpa kan pathian kan pa du tak vanani nangin hei voina matric result kan ti HSLC result kan nei tun naya mi a kan mi zo unau te kan fa te kan tu te top te na mi som nangin min pek te awang alom thu sei na le choi mai na hun kan siama
hundom tak min pe ka wangin lom thu kan soe mun ranga wagdar kaldar thiamna sang zo zonga he zoram chuasan te po lalpa nangin I khongai na le I chak na te I thil ti thei na le I fin na rem hriat na te in zui zelang che kan thil ti apiang te hi I ro pui na turin heng hi kan lalpai suam hengin kan di la che amen hun ser te kan mang zo to boka kan program pa ngai turangin kan kal pho mop to nga voina hianin hetilai muna zir lai te nu le pa te le zir ti tu te thlengin kan local khomania kan kal khom chan chu kan she chawanga engdang ni lovin kan nau te mizo zir lai te voinia karkal ta maya HSLC top te na mizo abi kalang te choi moina hun kan mang don ania top te na kan shia chau angin som pasari an langa amai ro chu mizo te som pali lang om chun kha choi moina kan mang don ani voinia he program sheet kan nei chawanga kan item te kan huanga kha kan hun man dan turania tin voinia hetilai hun poimot min man pui tura local zong te amasa in chunga lom thu kan soile dua tin hun chep takara kan khwalian zaum tak mai Mizoram Chief Minister in minron telpuya kan som ne tingai poimo hetilai muna minron telpuya wangin achunga lom thu kan soya tin hun ser min man saktu kan synod moderator Dr. Reverend Vanlel nga karal te chunga lom thu kan soi bokani nam hla ro puile mo kan nei ro min rel sakang che ti kha kan za dingin kan sa anga tuna chuanin report le introduction kan ngai thanga hemi min pek saktur hianin pu Jacob Lalmuan puya MZP General Headquarters General Secretary kan som donani pu chairman le kan kholian Mizoram Chief Minister Himbok Puzoram Thangale helai muna MZP bossai HSLC sanghi somhi pani top 10 ami zotling te choi noina program ngai poimo local zong te le school kan som big te atanga local te chibai kabu ka chau in mail sheet tirna tele report toite le pol malang na tele pol machop toite te in karon peanga ama sabren in mail sheet tirna kan deaga ama sabera chuat athutna atang kha loading sila wartakin kut kan lo beng zel donia kan khualian Puzoram thanga Mizoram Chief Minister alo bome kan hun sermang tu Reverend Dr. Valangha Karalte Synod Moderator alo bome MZP General Headquarters elected OB te President Pulal Nun Moya Pautu khongai loading le sela alo bome Vice President Pu Andrew F Lalramhaka Assistant General Secretary Pu Chin Khanmanga Thomte Treasurer Pu Sanghung Thaga Finance Secretary Pu Lalhuap Liana Kan Advisor te Pu F Lalliega Koi Lo Ding Le Sela Pu Ramdin Ren Thlei alo ombe HSLC top 10 atling
kan choi moi turte an ming kalama piang te hi an din ruai nan chung te po khalo ding tel zel sela war takin kut kalo ben chun zom ton dia topar din som kimi Saint Joseph Higher Secondary School alo mo topar ve lo ram din aral te Saint Paul's Higher Secondary School alo mo panina R Lalrem Heti Saint Paul's Higher Secondary School alo mo Lal Cross Louis Harmon School alo mo PC Lalrem Ruati Mount Carmel School C Zong Mon Pui Saint Joseph Higher Secondary School alo mo Lal Ramzon Sangi Saint Joseph Higher Secondary School Paruk na ve Vilal Magay Zuali Saint Paul's Higher Secondary School alo mo Si Zoram Muana Saint Joseph Higher Secondary School Paruk na Pariat na ve Sai Lupui Saint Paul's Higher Secondary School alo mo Pariat na ve Stephanie Rin Chani Sailo Saint Paul's Higher Secondary School alo mo Lalrem Ruat Aralte Pakuana Saint Paul's Higher Secondary School Valal Muasaga Holy Cross School 10 position ani school som big te an ning an school ning kalama piang te hi zirlai te le principal te po zirtir tu te kan thut muna kan loading zel donia Saint Paul's Higher Secondary School te loading sela puti beng zelang Saint Joseph Higher Secondary School alo mo Mount Carmel School alo mo Holy Cross School alo mo Harmon School alo mo school ti tang hian zirlai za somgavel tel turin kan soma kan zom thale be ya hol po kan khat vek ani dot la chuan pu jon lal pe ka khoi loading sela namole report kan la thak chun zoma MZP hian kum sa kha zakwa som ko panga tangkhan HSLC top 10 atling mizo ngei te chon mo da hun hi kan mang thina kumin hi kum som hi pasarina ani he choi mona kan han thin hian mizo thalai te mizo zirlai te in elna thiang hlim le in elna thazok om theina na ti thin kan nia ahun lai mil zelin choi moina po lan thin an nia lompui na le choi moina thilpek sang sang MZP chuan a lan thin ani MZP General Headquarters Executive Meeting chuan HSLC top 10 mizo tling te choi moina nei arela volka program han mek hi buasai kan nia kan choi moi tur te hi to pam hena poisa fai cheng sing khat le top 10 dak te hena cheng sanga thau le choi moi da thuziak te pangpar MZP sas te le pula roi tluwa chong te le khabuzia aizola ti te puma hauzel le khabu lurpui mi huai te MZP chanchin bu te le mizo competitive year review RK nuna zia te kan hlan don ani kumin MBSC nuaya HSLC result chuka hian Lalram Dinaral te Saint Paul's Higher Secondary School le din sop kimi Saint Joseph Higher Secondary School te chu topar ania apumpuya Mark Zali Somret Pali veve anhu ani kumin HSLC hian zirlai singkhat sangria zathum somnga pasariten exam an machora singkhat sangni zathum pali an pasa sangli zakwa somni pariat an fail thung ani pass percentage hi 70.64 ania candidate zongzong pass vek na school som kwa pariat le fail vek na school som panga aum ani top 10 lang pass school le top 10 an nei za chu hetiang hi ani Saint Paul's Higher Secondary School tlang nuam in top 10 at in lakai thei zilai pariat an neya Saint Joseph Higher Secondary School ramhlun not in pali
Mount Carmel School Chaltlang in Pathum, Harmon School din Tharin Pakhat, Holy Cross Thuampuin Pakhat, then ya kumin hian aizol pona tagin top 10 na lang pa anom lo ani top 10 na lang mi som pasarin oma mi som pasari atanga mi som palita chu mi zo zirlai voina MZP kan choi moi tur tan dia MZP chuan kan chuang le ani MZP chu zirlai tele ram ne lamta na ding ani yangin zirlai te mamo na zon le ram le nawina mamo apianga malak chun som zel tumin ain pe reng ani khati sok kha ka report le introduction le thei ta dia kalome Oh
yang hi chunga lom thu kan soye zai thiam chuak thar ani kha o azai thiama moi tak mein minron o ya chunga lom thu kan soye nakina chuan zai dang te po kan langai thado ni ole tuna chuan kan item danga kan kal leanga MZP President General Headquarters Pulal Nun Moya Pautu Nena Changin Thusoi Ilaw Ngai Thang U. Husain Pung Chairman Le Kan Host Mula Lang Matsuani MZP General Headquarters Executive Member Le Kan Kualian Puzoram Thanga Honorable Chief Minister Mizoram Le Kan Hun Sermin Mansaktu Reverend Dr. Valal Makaral te sinut moderator te tin voinia kan program lotlin theina turatan le zirlai te le thalai te tana min phal pu jon lal pe ka le atho puite tin kan advisor dum tak tak te tin zirlai te le ram le nam tana ka tho pui MZP jar headquarters sa ka shuai tu puite zong zong le school kan som big te tin zirtir tu te principal te tin kan choi moi tur mi som le pali baka annu le an pa te an mani ron troyom tu zong zong te MZP jar headquarters migin zana chibai kabu ka chau zirlai te MZP hiya da choi moi to thina mizo zirlai te abi ki da choi moi to thina report an pek tong kham voinia kan choi moi te choi moi in phurwal hian in nu le in pa te an ro puya in phena hian in nu le in pa te an oma chuwang chon voinia kan choi moi tur te nu le pa te abik takin chung te ni lo nu le pa te lo kal ka khong in lo ding teng kan thun mun ta tang khan kan choi moi tur nu le pa te không ai lâu là điên ula với nia hiền không ai mi lâu là điên sakula với nia hiền năng mà nia vanga với hi program mang thầy kan nia chu wang chuan in fa te in choi moi kan choi moi mek te rol hiền nang ni zana chi bai kan buk chowa in fa te ro pui na phena hiền nang ma ni inomani ti hi kan ria in chuwa hian MZP chuan thin lung takin lom thu asoya kan program ti hlotling tu te in nia in fa te in en kol na konga pathian mal som na le muingil na dong zel turin du sakna MZP chuan kan hlan chu kalome voinia hian kan choi moi tu kan choi moi mek te hi nu le pa thu kan oi awanga voini thleng thei kan ni te point ka ria chuwang chuan voinia kan khualian kan chief minister zom takbo hi anu le pa thu oi lo ni sela Mizoram ho tulu berle Mizoram history ming dai to ngai lo tur hi nu le pa thu oi lo ni sela voini hi thlen karing lova chutiang chen kan sinot moderator ngei po hi anu le pa thu oi lo ni sela voini hi atheng lovanga Mizoram ko shan lian ber sinota hian akhai pa ani karing lova chuwang chuan voinia kan choi moi tele kazirlai pui dom tak tak tena kan ria tura ka du chu nu le pa kan nu le pa te eng ang mi po lo ni sela zuin mi an niemo in lo mi an lo niemo ko shanu pa an niemo pastor an niemo tun din mun kan thlen theina chan hi nang le ke le kan chief minister kan kholian ngei te kan sinot moderator ngei te poi kan nu le kan pa te wang ania chuwang chuan he khovela kan om chunga mal som na le engkim kan chunga athazonga thlen theina chan hi kan nu le kan pa te wang ania chuwang chuan he khovela kan cham chung hian nu le pa mal som na dong tla ka nung zel turin kan choi moi te le ka zirlai pui dom tak tak te voini hian ka cha ma sadu chau ani soita kang khan kum sang ka zakwa som ko panga atangin MZP chuan mizo zirlai ti tha te abikin choi moi thina he kan choi moi na konga hian MZP chuan larte sumle pai lama hlok na te akhel ngai lova kan du berzo ka chu hei hi ani mizo zirlai te hian chinung tua
in el na thiang hlim kan ram le namta na fashin man hla ni turtan le zoram nga fa kan lo ni theina turtan mizo zirlai ati tha ta hi mizoram dung le wang heng kan choi moi thina ni chu wang chuan voinia kan choi moi te laka hian MZP chuan eng ma phut anei lawa chuti rual chuan kan be sei ero hei hi ani kan lo puitlin huna khoi amo na kan lo thokadi poin sarkar officer aniamo foreign service aniamo all India service le central service kan lo tling ani pon political party kan lo thua ro rel na thlega kan lo thu ni poin ei ru ve lo tur tele mi chan hai te le pachezok te chanai ei tu ni lova he ram ta na fashin man hla ni turin in thin lunga dik na le mal som na athen thei tur ta na chutiang zonga atha zonga zir na le ram le nam ta na mi chen fa kom in ron ni thei tur ta na kan be sei le kan du le kan choi moi chan chau ni tilai kha voiniang ka soi du bok ani voinia kan choi moi te ka cha du chu chu soita kan khan kum sa ka ko som ko panga teng choi moi na kan lo nei to a mi tam tak kan lo choi moi to ni voinia choi moi na do kan station thuti hlo thlin na ala ni lo tun hun toi te tan chau ani chuwa chuan ringun khovela dai tur tam tak kan la neya tam tak kan lo choi moi to te zinga po kan sia chian nge te po sumokhal tamai mai te po an omni chuwa chuan voinia do sana in thuta kan chief minister zom tak hawa kan choi moi chawa hian du tok ngot lola mabak future thui takin la neya voinia kan choi moi na chau hi chapo pui mai lova in tum in gola in lu thei hiam ZP chuan a be se a thlir zel don chawni tuna hian MZP chuan UPSC India Rama Coaching Center Thabera Vajirawen Ravia mi panhi kan sponsor me ka kan da me ka ni mani lo ka Delhi tla kan zukda tha chuta chuan khudilaya coaching kalmek te kan han kom kuala khudilaya an board of director tene kan hanin kom da kanin mu ma sakber chuan ti hia da tiani Vajirawen Ravian ho to pa ber chuan nun moi in now te tuna coaching center a in ron da te hian entrance exam khan mark exam nge an mu an tiani an mel that le an thiam lam wak khamin zot lo an chung ko background min zot lo entrance an exam na ko an mark score min zot ani chu kan min zona chan nia ka ngai ta ka chu thiam na tak tak le tum na tak tak nei lo chuan coaching center mi tam takan kala an hlotling ngai lo ti thu te an huwa soya chu wang chuan voinia kan choi moi te le zirlai te hian thiam na tak tak quantity aya quality apoi mo na kan sia ta poi mo a chu wang chuan kan zirlai mai pialama kan che ve la le khabu le om the yang ang te hi kan chia rangai ni chu mai ni laba kan choi moi to te zinga mania delia kan zuk mu chuan ani na soi chu umoi te atia kan syllabus te kan zirlai te alawin thau dan tele IAS ni tur tak tak chuan kan thian te chuan pol som panhian zira tangin coaching center henan kal to ni ten ti ni chuwa chuan voinia UPSC nuaya all India service le central service lu tur te chuan tu na tanga impu cha angai ti na ni chu zofa te na kan mo em IAS aniamo IPS aniamo IRS aniamo thu tur chuan tu na tanga kan impu cha angai ti na ni reality show kan na icon idol te kan neya miss kan thlanga supermodel te kan thlanga an khua an veng an hoa an veng khotlang in an zona an veng VC tele sarkar ho tu ten in mun ten pe ni voinia kan to par pani te abik takin an venga hian an zonem an khua hian kan zonem zirlai no pang nun chan mek in TVN meka kum som nuai lamin in TVN meka
reality show en make a chuta chuan idol icon mis te kan ngai san dan te kan ngai lut dan te kan lom dan social media kan lom dan chan chin bu thleng point niang chuta chi chon no pang nun chan zir mek chuan ti hian ati ngalani khi pa ang khi nu ang khi kan ni ve don atini chu chuan enge shin no panga athalo zo in zir tir na athlenani chu wang chuan voinia kan lekha thiam tak tak kan to parte BA class 12 class 10 na choi moi phu le fak phu te hi an phu to kang an thori mang to hi kan veng kan kho hian kan choi moi em an phu to kang hian zirla zel tura tu na kan metric top 10 na kan choi moi te po hi sum le pa ya an har sa ni pon kan tran pui don lom ni chu kan ramina mo le kan namina mo chu ni lom ni tu le tangkai lem lowa sum le pai tam tak kan the thanga kan ram budget tam tak ai rala kan ram din mun kan sia chief secretary tur pon vai nu min op ta ni hi kan mo chu IS mi zo tlang wal mi zo nulani chu tiang turata chuan thei top kan chuanga ya chu tiang le khathiam chu thang le thar te hian keini voini om tal te hi chuan ingai sang ila kan topper metric te le class 12 te pon yang BA te pon yang kan ve kan khuwa i zonangu in mun te po ipengu chu tiang zo chon zirtir na kan kalpui lo chuan he tiang rigota kan ram kan kalani chuan reality show le social media ringota kan tong por ani chuan kan ram economy mizoram economy hian that lamain chiat lama pan zelang ti hi ke chu ka ring tlatri chu wa jon thalai te le zirlai te hian ngai san tu dik ngai lu tur dik te hi ngai luila i choi mo yang ti hi voini hian ka soidu ani tun ha ya puk jing le che vela chakma khopali le tuikuk khopakatin puk jing kan ram mi zoram zofa te ram sa thak tumin ma an lo la a chu kan sarkara mi poimo te poin surveyor te tirin le kan ram shoi tu then khat te pon lo sa tha kan tumani ke ni thalai MZP te le zirlai te chuan he kan ram min pek pathian in min pek kan pi le pu te da nun na tam tak thi sen tam tak a an lo lei chua to kan ta na an lo zuwa hi pathian min pek hi zirlai te le thalai te chon kan rem tingai don lova a top thing kan do dal do ni chief minister zom tak po tangen du chu puk jing ram sa tha ka chakma te le tuikuk kan pe ni chuan MZP shwai tu te hi mato kan dinga puk jing ram sa tha kan ai chon kan dar poi kan min sa thak sak ve nga yang he ram he namtan fashin man hlania he mizoram zim te zofa mun sanga om te tana he Jerusalem hi tung ding turle kan tu le kan fa te lo om zel kan tu chuan te lo om le zel tur te tada chen tlak zofa te Jerusalem zoram nuam siam turin ka zirlai pui zong te le voinia ron kal zong te kan som te ka sobin ka ngen du choni kalome kan president pulal nun moi pau tu ne chingin nu le pathoi poimo ne te thiam na tak tak me achang kai to thu te kan ngai tha chunga lom thu kan sei ni ole tuna chuanin voina heti lai muna kan local chan ber alai mu ber choi moi na hun kan thleng to a chu mi min ti sak tur le min nei sak tur chuanin MZP General Headquarters Assistant General Secretary chin khan manga thom te kan some pu chairman le kan khual lian zom tak kan chief minister le voina kan mi som bik te zirlai local khom zong te nu le pa te in zawai en chibai te kule choi moi na hun kan lo mang don ani GS reporta kan ngai thak ta kang khan voina hian mi som pali zirlai duam tak tak lo tling mi som pali te choi moi na kan pedona choi moi na thu jiak ba ka hian pangpar he helai po hian kan han khoya pangpar alem ni lovina tak tak kan hlan telanga chuan poisa fai ni chin khan kan jes kan puang to kan pep telanga tin le khabu hiam zet pi hen kan ngai poimo khup mai he tiang hun kan man hian
เลขบูกันหลานเตลเงยกันหลันโตเตเฮียนินอันเชียร์ช่วงเงยบกันนี่ไอโซลาร์ Book of the Year ปูลาร์สวยทวงจงเตเจียเตมิโซ competitive year review อาร์เกนูนะเจียเตลูร์ปุยมีหวยมาฮาวเซลกัน executive committee member เจียเตMZP จันจินบูเตกันอินเปเตลโดนอันนี้กันซอยมวยนั่นแหละลมปุยนัทิลเปกีอารูปุยลวินอเบยทำเล่ไม่เทียจู่ๆอันนี้ด่านโปอันนี้กันริงะอดงตูเตปนจุดยังชนอินง่ายไม่เทียอเมริจูกันซอยมวยนั่นตักเจียวฮีกันถิ่นลุงเอามาจู่วางจวนเฮลัยทิลโฮลำเดวังอลังกันเปกเจียวเฮียนกันลมเสียกันซอยมวยนั่นจู่อลันตีระนี่ที่อินถึงลุงอาเฮียนเซกันดัวกันเงินมาสาเจ้าอันนี้ทุเสียกีประคัดกัดเชียร์ชวกอ่างจู่ๆประคัดนะอามาสับเบอร์ข้าอัตลวนินกันเชียร์งะอาบักจู่ทัวอินันโตวางินกัดเชียร์เวกลวงะประคัดนะคะดินสมกิมิขาเราชวกงาลสิละมิโซซิร์ไลโพลมิโซ Students Association their headquarters Aizol Mizoram Certificate of Appreciation this certificate is award to Kantiaที่ขันดินสมกิมีนักกินามิดังมิงคาอาริเพลสเอลโดนะ Daughter of ลัลมัชวานะ Saint Joseph Higher Secondary School Aizol who secured first position in the High School Level Certificate Examination 2022 conducted by the Mizoram Board of School Education. We hope that we will continue to sign your efforts as to the bright laurel through Mizoram signed by Jacob Lalmon Puya, their secretary, and Pu Lalmon Moy Pautu, president on behalf of MZP, their headquarters. Tikhan amal malin kanan englo tonge tikhan dit som kini lompuina soy moina thilpe kan lo hlan ange tikhan man mo mi lovin ti don dia kan chief minister hi lo la ding sela lal ram din ralte apa lal thakima pakhat na tho ania St Paul Higher Secondary School ania nichina ama saber pakhat na nen khan mark zanga mark zali somriat pali an muweve ani nan lo mi lo vila ti khan camera me nan rom tina kan langoi do thap mai don ne ti khan lo eni la nakina lo min kan beng don ani chu kan chief minister chunga lom thu kan se ti khan kan president pula lun moi pau thu lo chho le sela ar lalrin hati apa ar lalrin puya pani na ania St Paul Higher Secondary School ania mark zanga mark zali somriat pakhat amu ani ti khan kan president chunga lom thu kan soya pu vil cross ne ro kan president lui hi voina hena ron tela kan president hian lanai lan tir don ani MZP hian president lui te kan inza na hi alian khop maya chuwang chuan e kan in hlan don ani chu lal cross lui lal tlan moya harmon school mark zanga mark zali somsari paruk amu ani palina ani zote chunga alon thu kan se tikhan pulere kharon soha lo sela kan president lui he ron ni ron tel puya ani po hen min hlan sak lo don ani
apa lo suai tluanga Mount Carmel School ania mak zanga mak zali somsari pali somsari panga amu ani hi pumpuya pangana ani hello mame pulere chunga tikhan kan vice president puan ruwa lo chhole sila si zo muan pui apa si loltan thanga Saint Joseph Higher Secondary School mak zanga mak zali somsari panga amu ani lol ram jong sani apa George lolong puya Saint Joseph Higher Secondary School mak zanga mak zali somsari pali amu ani apum puya paruk na kan vice president chunga lon thu kan se ti khan kan treasurer kha kan GS kha lo chho sila ke van sang pui apa ke lo sang liana St Paul Secondary School mak zanga mak zali somsari pali amu ani vi lal mangai zuali apa vi lal siam liana St Paul Secondary School mak zali somsari pali anu ani po pumpuya parukna ani kan GS chunga lon thu kan se kan treasurer hi lo chhole sela si zoram muana apa si lo sang zola Saint Joseph Higher Secondary School mak zanga mak zali somsari pani amu ani apumpuya pariat na kan sai hupui apa lalmi le na St Paul Secondary School mak zanga mak zali somsari pani ahua apumpuya pariat na kan treasurer chunga lon thu kan se kan finance secretary lo chhole sila minan sem sak le don ani Stephanie Rin Sani Sailo apa vanal ruwata St Paul Higher Secondary School apumpuya pariat na nia mak zanga mak zali somsari pani amu ani kan finance secretary chunga lon thu kan se pu lal peka John lal peka lo chho le sela min sem sak le don ani
apumpuya pakuana lalrem ruat ralte apa ramdin sanga St. Paul Sayer Secondary School Mark Zanga Mark Zali Somsari Pakhat ani Tihanju pu peka chunga lom thu kan soya top na ber som na hi kan moderator hian min hlan saklo lo sela chutiang chon helai tangin rohmana kan han siam chopanga kan president luite kan han englo nen kan moderator hi lo chho sela ani hi nichin khan introduction a khan an soitil chialova Mizorama Bible zirna sang bera kan ngai ATC a principal ani vanlal muan sanga apa Rodin Thanga Holy Cross School Mark Zali Somsari amu ani kan moderator chunga lom thu kan se tikhan kan sim zota voina kan kalkhom chan nichina kan han puan ta kang khan an mani hi han ding vek sela khongai loading ila an mani lom puina le choi moinan kan zafain kutilo beng angule hello mobe tikhan lo thuno le chi song kha voina ko man thei chu ani e kalo me